arek mah inung suku inung abi teh rumah sa jole da arek kamu jadi kolot teh. Heuh sadala ieu inung saya oge mitoh ge teh dijan mitoh jole da. Kabila-bila. Ampun, abi teh jole kamu teh. Ulah teh diampura. Kadenya abi teh jole da kamu teh. Kayang teh betul kieu. Ulah teh ngampura kami ya. Ayahnya ampura abu Dihampura Maria itu nahera teh sakit aku menolak abu teh udah ikat kesel magan isuk nyarekan abu teh abu ulah tadi ampura abinya ampura abi ampura abu dihampura. ampura abi teh rumah saya abi tak di dunia teh bukan naon ieu teh bukan abu harta mah dengan teh anu teh akur titipan tapi ya Allah rumana karim surga saya tanapan suku ya abu ulah ampura abi abu ulah teh ngampura nya jadi dosa abi teh ka abu oleh arek sok mampan ngalawan abu teh sok nyarekan tak abu teh tejan mitoh adijan inung sorangan abi teh mendengar enggak nakan dua-duaan aja rawuh dia anak si ayah teh ulah teh ngampura abunya ulah teh ngampura abinya Ya. Ya teh. Ngomong si Upun dia teh si Upun anak abu gak lain minatu itu abu tuh dianggap minatu anu bae anak sangat abi nya abu teh mandi